افدم و همی دمن و خوش بن گلی گهدار و بینرین ازگاه بویر اف ام هون لسر پیلا 103.5 لما گهدار دکن و دریا وشانا مایا زندیرا هون لما تماشا دکن خلقك نوش برنامه ما مجارين زمان لقل من أزبرزو محمودم دس بيدبا جارك دندن باش مجارة خلقا ما يا في حفتيه پاشروج يان پیشروج بهویدارم كهون سوديجي ورگرن براسي دو بيفن كارن بي دو تيرمن دو مصطلحن اف بيفن ها نا بيفن يعني دو فرهنگ زوده هيا في داوية نفيسرا نفيسان يجبوي واتيا او تيجاها مستقبل دا عربي دا مثلا يعني فيوتشر دا انجليزي دا بدي بری مثلا پاشروج و پیشروج دو کردی ده ما آینده هیا آینده معنی مستقبلتی يعني آینده کرده مثلا بیجن آینده مثلا فلان تشتی معنی مستقبل آینده ده جغینی ویجی رشید کرد ده پرتوکا خیر زمانه کردی ده آنیا دبی ما دبی کرد بیجن یا کرمانج دبیجن برخی مانده معنی اوجی مستقبل هیا اوجی گوتنک خوشه یعنی لأما امورن سر في پاشروج و پیشروج قالك دا يعني دانو ستاندن تيدا شيبو اف مجي قوتارك دي صالة 2004 دا دگوورا هفنده بلافکر جمار دو تیدا اف گوتار شیرو وکرنه که مثلا پاش روش و پیش روش ده هر دو پیواده روش هر یک روژه چه هیا پاش و پیش هیا گلو کیجان پیوی جوانا واتیا مستقبل ده أفيا دفي تماشوا وك برسجريك د مسألة ده جبرجو بيش و باش دتي جهانددن تيجها دم تدهيا يعني الزمان وتيجها جه تدهيا المكان جلوما جافا بيش و باش وك جه و دم تيجوتن وتيبكار إنان نوك هفدونا براسيج لو ما اف وقت بيت تفلي هفي تشد بي امت فردا ورن د باش و پیش ده يعني جبوي ام هناكي دفدريج نكن تيقاها جي مثلا ام تبي ازاد البيش رو نشتيا و سربست مثلا الباش رو نشتيا لفر باش و پیش د جي ده نوك هفدونا لأما قافا أم دبي د زمان ده أزي بيشي ورم يا هرم جم آزاد پاشي أزي هرم با سربست لفر بيشي و پاش حتى گوهرتن بيشي دفر ده يعني دما بيشيه پاشی بدودته يعني پیشی یکما پاشی دوما لفر وقت زمان مثلا انا كرد بيجن ازي پیشنده ازي وان پرا پیشنده دمتا پیشنده يعني بمعنى بري هر تشتي ازي پیشنده وقت بعربي دبي مسبقا ازي بتدم پیشنده لفر شخوا پاشنده نینه لأما پیشنده هیا پیشنده يعني چه پیشی از ایوی تشتی بکم دوورا تشتکی دیتر دیتر جی نمونک دیتر جی پیش هیا پیش و پاشی دبي يعني دبي او كسي جو پیشی و نبن
پاشی واژینینە ینی لەبەر ئەڤەیە گوتنەکە وەک پندەکەیت کوردیدا بکارتێ پێشی دەبێ گوتنێن پێشیە ینی وەختێ ئەنە ئەم دەبێ گوتنێن پێشیە دڤردە چییە ینی بووکەت ینی ئێن باڤ و کال هەیە باڤ و کال دەما بەرێ دەیە دەما چووی دەیە نە دەما گوتێ دەیە يعني أبيات فردا تيخويا كرن يعني أبنا نا إنه مثلا ما أف رستا يا هافوك شيكريا أبيا كرد كرماج بفيرنجي بكارتينن ودزمان ده بفيرنجي خوشة ودرستا گوتنين بيشيا يا الصورات بي گوتنين بيشينان پەیوێن پێشینانجی بکارتێنێت هەر ئەوژی نفسە پەیوا پێشیە دڤردە مەسەلەن سۆرانیدا دەبێ ڕێژێمی عێراقی پێشوو یا ڕێژێمی پێشووی عێراق ڕێژێمی پێشوو یعنی پێشی چیە لەبەر معنە النظام العراقي السابق يعني السابق لبرچه بيف واتيا وينا كت شدا كت دما بريدة يعني معناها بيشي باشا اف بيشي يشلو بي با بيشروج ام جبير نكن بيفا يعني تيرما مستقبل يا فيوتشر يا آيندات كرمات كرديدا يا مانديت كرديدا اف تيجا كي دمية نجهية يعني زمانية مكانية ام جبر فيا كي يعني اف اناليزا كرن اف شيكاري تحليل وياكي ديخ ياكرن انو دفردا جبرجو باشروج بيفكا دمية يعني تيجا كي دمي دي پاش بهتر جه خودگری جه پیش جه برگو پیش چه ده دوی مسئله ده پیش چما دوی پیش روش يعني دفرد انسان قاوا بفكري ده يعني روجين وك روجين پیش افخب اواكي جهي تستاندن جلو ما چه لفر زمان حسيب جيرناكن لفر وكا جه دبينن جلوما بيشروشي درست دبينن وخبفيا كي وقت بي دقرن دبي برا بيشروش بي افيك دبوريا مدا لقور في تحليلاق منها قوتجيل جهه خوا بيشروش جهه خود كردي دا يعني اگر ام درست لقور اناليزا كا درست ورن بيش بهتر معناه ماضي يعني دي يعني قابا امد بي قوتنين بيشيا بيشي بافوكالن ما بافوكال ند مستقبل دتين بافوكال دما بوريدة دما رابردودة يعني وقت صورات بيجن تي جلوما امد بينن بيشروج نا درستا فرتر پاشروش درسته لأما نبوي يعني بوي واتيا وقت بيت تشتكي حرام وحلالة أما أزد بينم إنه باشروج مروب كاربيني تشيترا بيفك ديجي مثلا هيا دبي دروجين بيدا روجين بي لأما بي راستا درستا بكارتي روجين بي يعني روجين ورن روجين بي لما بي تنكاري بي مثلا ام بي مستقبلي كردا ام بي بيا كردا ما بي تشينا بيت فردا اف بي يعني جلورا ازد بينم باشروش او آيندا يعني آباشا آيندا
وەک پەیوا مستەقبل وەک ناو هەندورێ ڕستێدا بکاروەرێ تکارێ vê gotinê meselên îzafe bike bi peyveke dîre wek me ane got ayînda Kurda yanî ayîndê Kurda mustaqbilê Kurda yanî tê gotin vî rengiya di zimanê Kurdî de bi rastî divan mesela de yanî di têrmên nû de yanî mixabin gelek şaşî duwa de peyda dibin û ev jî ji ber got gelek jê distê xwe tavêjin vê meselê û dûrî ziman nasiyê ne yanî wek ziman nasî nexwendine û ka karibin vê peyvê analîz bikin ka durustbûna wê ne kîjan e ya çi ye adîtir jî meselen em paşa roj di destpêkê de yanî em canibê wê aliyê dîrokî vekin paşa roj bi kar hatiye edibê ji salên 1960 wava berçavê min ketiye paşa roj ya piçikî vir de yanî di vê demê de vê dawê giha xelkên me yê bakur yanî nivîskarên me ev bikartênin ji xwe ne xelkên yanî normal bikar naênin bêhtir nivîskara bikar anî paşê kete ser zimane de ji hinekî yanî kesê dixwaze bi Kurdî peyvê hinekî peyvê yanî xeberdaneke petî bê yanî wek petî yanî fusha bê dixwaze van peyvên Kurdî bikarbêne ev jî tiştekî baş e ji xwe ji ber wilo jî hin car em lêkolînan di vê meselê de dikin û divan em bikaribin bigihin encamekê bi awakî zanistî li dawiya vê xelekê ji xwe em gihan û pêşeroj ne hewqa durust e yanî bi ser got eger hate gotin jî tê fêmkirin li em paşeroj bêhtir durust e paşeroj wek min got ji ber got têgeheke demî ye zemanî ye ji lew me paşeroj çêtir e got bê bikar anîn em vî awayî gihane dawiya vê mijarê heta xelekek dîtir mijarekin û hûn xêr û xweşiyê de mênin